Giki ni kiharo gya Kawangware BP. Na kuria athaki ethĩ makĩria ma 50 macemanitie gũthaka mũbira wa magũrũ ũmũthĩ. Nĩ thukuru wa mũbira wa magũrũ ũrĩa wambĩrĩirio nĩ athaki a tene gũkũ mwaka-inĩ wa 2010, muoroto mũnene arĩ kweherania ciana na waganu. Tulianza na watu kama 20, tukaombelea vitu za kuanza, equipments kama balls, vitu kama hizo na tuseme jezi kadhaa. Lakini kwa sasa tuko na watu 150 to 180, wale pengine wanatoka shule juu kuna wale wako boarding, na tuko na kuanzia 4 years hadi 20 year olds. So basically tuko na mayouth kama 40 ama 50, na tuko na wengine ni watu kuanzia 16 years kwenda chini. Kuringana na coach Kandire, nyabara munene wa imwana ici augite kwambĩrĩria mũbango ũyũ gwacangĩirwo nĩ athaki a bata arĩa maumĩte gũkũ. Tunakutakina Justus Basweti, Anthony Kimani, Victor Waweru, Edward Karanja, Francis Seya, Francis Dairu. Unakuta wachezaji wengi wamepitia national team wametoka hapa. Kina Wycliffe Jumba wametoka huku Kawangware. So una believe kuna enzi kina Elvis Ayani, huyu alipeleka KCB Premier League, pia ametoka ipande ya Dagoreti. Thegia wakwaga aigithia nene timu ino ni yetagirira andu a wendi mwega aria mamaheaga uniformu, mipira, orodo mwe na iratu. Nataka ikuwe ni kitu free. Ni vile tuko na changamoto pengine za equipments, pengine za remuneration ya coaches. Tuko na around 8 to 10 non-paid volunteer coaches. So si ujaribu tu kuambia wazazi watupe ile kitu wako nayo. Juu tukisema ni kulipisha, unajua hii area yetu ni watu wale hawajiwezi, unajua. So hatuseme hawajiwezi hivyo, ki hali yao si ile maisha tuseme kama ligi ndogo. Unajua kama ligi ndogo hapo ni business oriented, hata kama ni kutengeneza talent. Lakini yetu tunajaribu tu kuambia mzazi atusaidie vile anaweza, juu bibs inafaa kuoshwa, bibs uraruka, mpira utoboka. Muthaki wa klabu ya Kawangware FC ũrĩa ũĩkaine ta Anthony Kimani augĩte ciana nyingĩ nĩ cikoretwo cikĩgunĩka na mũtaratara ũyũ. Ciana ici urona haha rĩ, nyingĩ citirĩhaga, no kwĩrutĩra andũ marerutĩra nĩguo, tondũ na ithuĩ tũtiarĩhirio nĩ mũndũ, na haha noho tũmire. Rĩu no tũigue wega kana tũkene, tondũ gĩkĩ nĩkĩo kĩwanja kĩrarera andũ. Mimi nikiwa hapa hivi kama saizi na najiepuka na mambo nyingi sana huko mtaa. Right now najua kuna mavijana wanatumia madre, lakini nikiwa hapa hivi na feel safe, na feel secured. Niko fit hapa hivi. Gũtirĩ ũndũ tangaja nĩ njĩra ya mwanya ya gũcenjia mbica ya mũtoyo wa Kawangware, aciari makĩũrio makorwo magĩthingata iheo cia ciana rĩrĩ mahingĩte thukuru.